Sa nama je večeras i naš dragi gost, Milojko Pantić, naš legendarni komentator, nekada novinar u sportskoj redakciji TV Beograd, urednik sportske redakcije TV Beograd, pomoćnik glavnog urednika informativnog programa RTS-a, a od 2003. godine osnivač TV produkcije Sportska galakcija, gde je autor i glavni urednik istoimene emisije. Dragi moji zemljaci, prijatelji Slobodne i demokratske Srbije, ne volim kad me najavljuju da sam legenda. Kakva legenda? Ja sam još živ. A posebno zbog toga što sam dobio otkaz od samozvanog najboljeg novinara Srbije svih vremena, Aleksandra Tijanića, kao neuspešan u poslu 2004. godine i 6 godina sam se na sudu borio da me vrate na posao. On je pokušao da me izbaci sa posla, a onda kad je sudski morao da me vrati, on je pokušao da me izbaci iz profesije. Tako da me je umjesto u sportsku redakciju RTS-a vratio u Centar za istraživanje javnog mnjenja na Zvezdari, gde su uglavnom oni nepodobni, oni sa kojima režim ne računa, a koje ne može da otpusti definitivno. Dakle, zato ja nisam legenda, ja sam živ i zdrav i novinar po profesiji, a ne koordinator istraživanja. Ne legendarni sportski novinar. Šta se događa? Da li je ovo moguće? Ljudi moji. Lepo se otvorilo! Nisu nam valjda isključili struju. Prijatelji Slobodne i demokratske Srbije, pre 2 nedelje uhapšeni su policajci koji su se u slobodnom vremenu bavili pljačkom. Uhvaćeni su dok su obijali poštu. Nešto pre toga policija je uhapsila popove kod kojih je pronašla izvesnu količinu droge. Crkva ima svojih 10 zapovesti, civilizovane države zakone, a u Srbiji postoji samo jedan zakon, a to je volja jednog jedinog čoveka prema svih 5 miliona ljudi. Pitam sebe i pitam vas, kakva je to naša zemlja? Kakva je to država kad oni koji treba da čuvaju red i poštovanje zakona kradu? Kad popovi diluju drogu? Kad je starleta postala predsjednica opštine? Kad je vlasnik pečenjare postavljen za direktora Kolubare, najvećeg rudnika u Srbiji? Šofer postavljen za ministra rada? Dezerter je ministar vojske? Konobar je na čelu agencije za privatizaciju, a zdravstvo vodi čovek koga zovu smrt. Naša lepa i draga Srbija nije više država. O tome se radi. To je okupirana, zarobljena zemlja. Zarobljeni su i njeni građani. Zarobili su je gori od najgorih, jer samo se ovde oni koji su na vlasti i koji svakodnevno gaze Ustav, rade sve protivno zakonima, lažu, kradu, falsifikuju diplome i doktorate, pa čak i ubijaju, nazivaju političarima. U normalnom svetu takvi se vode kao kriminalci i prema njima se tako i postupa. Na čelu te družine državnih razbojnika pod plaštom politike je čovek koji trenutno sa svojom svitom plaćenika po ko zna koji put na naš račun troši novac, obilazeći Srbiju, obećava
sve i svašta, pričajući uvek istim ljudima, laži, bajke, skaske i uspavanke o nekakvoj budućnosti, o zlatnom dobu Srbije, o najvećem standardu u regionu. Tačno je, Aleksandre Vučiću, ti i tvoji lopovi i poltroni imate najveći standard ne u regionu nego i u Evropi, jer kradete i pljačkate i prodajete sve što poželite, pretvarajući ovu zemlju natopljenu krvlju naših pradedova u vaš feudalni posed. Vaša volja je jedini zakon u ovoj zemlji, jer ste uništili parlament kao zakonodavno telo i ne odgovarate nikom, niti polažete račune bilo kome. Građani koje ste na taj način ponizili, zgazili im dostojanstvo, uništili normalan život, nemaju drugi način nego da na ulici brane svoju državu i traže pravdu i pravo. Oduzeli ste ljudima čak i skupštine stanara, postavljajući svoje partijske poslušnike na izmišljena mesta upravnika zgrada kako bi narodu izvukli posljednju paru iz džepova. Ograničavate slobodu kretanja jer komunalnu policiju pretvarate u zločince, u svoju paravojsku, dajući joj pravo da kažnjava građane koji ne mogu da dokažu kojim su prevozom stigli iz Starog u Novi Beograd. Uveli ste nekakve svoje privatne izvršitelje koji bez sudskih rešenja izbacuju iz stanova stare osobe i majke sa decom na ulicu zbog neizmirenih dugova. A istovremeno, Aleksandre Vučiću, ostavljaš svom prethodniku predsjedničku rezidenciju na Dedinju da se sa porodicom baškari kao da mu je deda bio kralj Petar I Karađorđević. Sve su to, međutim, Aleksandre Vučiću, prekršaji u odnosu na teška krivična dela, prave zločine protiv naroda i države koji si napravio za skoro 3 decenije od kako se baviš politikom. Da je Srbija pravna država, da Ustavni sud radi svoj, a Republički javni tužilac svoj posao, mi ne bismo imali problem s tobom, jer bi odavno bio iza rešetaka. Umesto javnog tužioca, građani Srbije mirnim protestima dižu optužnice protiv tebe, Aleksandre Vučiću. Evo samo nekih od čitavog niza teških krivičnih dela koje si napravio. Optužen si, Aleksandre Vučiću, jer si kao glasnogovornik ratne političke koalicije Milošević-Šešelj išao po čuvenoj Šešeljovoj graničnoj liniji Karlobag-Ogulin-Virovitica, raspirajući međunacionalnu mržnju između Srba i Hrvata. Epilog: desetine hiljada mrtvih i stotine hiljada raseljenih Srba iz Hrvatske. Optužnica se, Aleksandre Vučiću, diže takođe jer si kao ministar informisanja Miloševićevog režima imao obavezu da obaviš evakuaciju Radio-televizije Srbije kako ne bi poginulo 16 nevinih ljudi u bombardovanju. Umesto toga učestvovao si u progonu novinara i zatvaranju medija. Optužnica, Aleksandre Vučiću, mora biti podignuta i zato što si kao premijer vlade prikrivao ko je i zašto u izbornoj noći srušio čitav jedan gradski kvart Sava Malo u Beogradu. Optužnica te čeka i zato što si tajnim ugovorima
sa Arapima, Francuzima i inima otuđio javna i državna dobra Republike Srbije. A najveći zločin protiv naroda i države jeste to što si nas vratio u predpolitičko doba, uništivši podelu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Izbrisao si razliku između politike i kriminala tako što si dozvolio da drski i agresivni kriminalci unište sve državne institucije i sada nesmetano kradu i pljačkaju šta im padne pod ruku. Tvoj jedini politički program, Aleksandre Vučiću, jesu laži i lažna obećanja. To nije krivično delo, ali jeste obmana građana. Kada je o Kosovu reč, nadmašio si u lažima i samog barona Minhausena. Ta bivša južna pokrajina Srbije ti je paravan iza koje se krije besomučna pljačka nas građana. Jer samo ti u ovoj zemlji znaš kome se, kako i zašto daje naš novac iz budžeta namenjen navodno Srbima na Kosovu. Obećao si i slagao da će Srbija pod tvojom vlašću dobiti 100 milijardi stranih investicija i da će u tome učestvovati i dva nemačka giganta, Mercedes sa novom fabrikom, kao i Tenisova mesna industrija sa proizvodnjom na 100.000 svinja. Obećao si i slagao da ljudima nećeš dirati plate i penzije, a onda si punio budžet oduzimajući građanima ustavno zagarantovanu imovinu. U međuvremenu utrostručio si visine poreza i uveo nove na sve i svašta, samo nam još vazduh nisi oporezovao. Ukinuo si kultne televizijske emisije, zabranjivao nepodobnim umetnicima izložbe i koncerte, okupirao si većinu štampanih i elektronskih medija i od njih stvorio najveću fabriku laži na svetu. Štitiš od zakona razne Jotke, Babiće, Radojčiće i Simonoviće. Za vas je, Aleksandre Vučiću, sicilijanska Koza Nostra prava humanitarna organizacija. Pretvorio si Srbiju u pravi sabirni logor u kome ti deliš radne obaveze i svima određuješ plate i primanja. Zbog svega rečenog, sa tobom i tvojom družinom državnih razbojnika, kao i sa vašim političkim krilom, Srpskom naprednom strankom i partnerima u zločinu prema narodu i državi, Srpskoj partiji socijalista ili kako se već zove, Srpskoj radikalnoj stranci i jedinstvenoj Srbiji, Srbija više nikada neće ići ni na kakve izbore. Vama moraju biti ukinuta sva politička prava, a tebi, Aleksandre Vučiću, posle 15 godina na vlasti i isto toliko u politici, ostaje još samo jedno jedino pravo, a to je neopoziva ostavka. Prijatelji slobodne i demokratske Srbije, ovi protesti ne mogu trajati beskonačno dugo. Moramo uzurpatora naših života prisiliti da podnese ostavku, jer sa režimom se ne pregovara, režim se ruši, rekao je još legendarni Che Guevara. Režimu su, kao što ste maločas čuli, ispostavljeni zahtevi, iako ih ne ispuni za 30 dana, sledi oslobodilački marš cele Srbije na Beograd. Dakle, 13. aprila svi za Beograd i nema razlaza dok Aleksandar Vučić ne podnese ostavku. Živjeli prijatelji slobodne i demokratske Srbije.